Batekalan na Abrar Usman. Wanwaku, ini nalipu kami na makanjay. Suruga, rebo na tanay. Onro ang adat puangang naniya si pulun na maradita. Wanua si pakamase maega warekada pasumpung atotong maega ada maega pak diseng tania nasabari naikia masarak sara Tomasi Maria Marenung pada cengi wanwata wanua melebita sinena isa wanwa narekota pasalaki tumabuang Monro Riawana Panilay iye wanwata terima dulu wae matana miti mancadi pasengereng matuna bato bece pasti diwiri laleng ateka niagauta papo di temagangga lao riwan mata tapi gau papasena tahu riolota mali si parape reba si patokong malilu si pakaing taro ada taro gau waku sewai kidimi wanroi sukuru neni yamapoji idimi wanroi sukuru neni yamapoji idimi wanroi marilau pancaji wanwaku si bawa pamase wanwaku wanua si pakamase asilaineng pasti sompung sumano batekalanna rahmania rekomura pangalemu anak patola soro kocek dek
Nitai asilaingan mabela. Mau ni mabela tenririta mata. Mata makita ati dek nalata. Rekomura pangalemu anak patola. Pura ringa musengo asilaingan mabela. Asilaingan pasompung sumango. Sumango tealara na teamele. Rekomura pangalemu anak patola. Ingrang ipaimang asilainang mabela. Ajak mualagalaga sa basilainang maparaga-raga. Anak. Apo. Rekomura pangyalemu anak patola. Tenriule maring kalinga. Rekomata mi bawang ria punai. Tenriule joka reko docil ria punai. Tenriule ma bicara. Reko ajemi. Ria punai. Itaniro asilaingan pasisompung watakale anak apo ajak walaga-laga ajak utak bere-bere mauni kepada si dia kepada Tony ha sumanget asilaingan pasti sompung sumang. Oke, itulah tadi penampilan dari peserta putra nomor peserta 10. Silakan. Oke, silakan ambil. Oh. Kabupaten Bone. Bersiap-siap putra Kabupaten Bone.